Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Hakalai tarik mentau benai rempang arajar arpo. Ki arngot ki MDC jong kaseng United Democratic Party bakentop yo MDC Najayau constituency uba polling do. Badu MDC ka Maulai constituency uba Tebor Patau tlalej ai ke jingkasan ke Bapura ya ke kenhon ke balayalam do uba latip langkar kongor ke kenhon ke balatip kum ke United Democratic Front ke bakentop ru ya ki MDC jong kaseng Kongres. Kai ke bala pelong ikini ki arngot ki MDC balat kersan ya kani ke kenhon UDF hadin bakladap IT da ke city coba latip langkar kongor halor kini kara jongki layor banyak keren kerpang bat kini ki arliang mamla officially naka UDA you want support arngot la ai ba la address na ku PP leader juga UPF ban extension of support mo na bro arngot ba polling do ba na Tibor Patau kini city do ngang ni te kolong kai ba sutunat bagi perlok ke UDA lawan ban support external support di UPF ban ron isi kawan ni lah ya up bos kata mana galeng governor lu ada approve iki keteng ha staff order punya actually hangi dia try leaders sebentar kasih dia impact ni saya dekat ku information ni lah ada approve ika kita kritik sangat dia pasan dia ni ai kulai ba pol ba di ba Tibor ibang one support ni yang ni na utara dia kono dia full isi bagi URC Picnic City ni dia balat blang we the understand having taken into account the prevailing crisis and impasse in the council and the need to bring back its administration on track. I've decided to extend our full support to the Executive Council under your leadership with immediate effect in the large interests of the Council and the people of the state to whom we are immediately answerable. Publishable in regards of falling dog, Tibor Patau, I copy Chairman Root of the ANC. Kating la pa kumdiki la ada approve iru. Ndai ima iba elect manong ba semua withdraw no kating. Ya copy chairman, I copy governor. Ngak try la request kum tu di pinter hi tam. Ndali ti. Mari la au i pe kla. Kating ji pila approve. Ndai te pila no. Yung em ngau ngam tre shu. La I copy singi la asu governor kalau obi kini. Iwal kom ya ka haban kum no because of family. Dia dia shooting plus 2 ini kemudian parla benar mari di wan parkum member apa kaya tu boleh dia boleh lawan man mangi pidam subhai kata kecikang ngaplay nam tajungi ingin request kat tu yang pet ke kateng nepi la ada nakut la ada kami la mo sangut la pha deputy CM khamtam le ingin request i bawan banasi thi ngi de yang mengam tre ini pus tu show mereka yang iru like kapri chairman secretary Natasha nga como PP leader juga UDF bacu governor ulang ba mending yang sih kata kumbaga pau te dei ka bagitip kalau nggak ada approve katang kisu prepare mentaya ka order ban ai go pisini pat sedisi in shop tang kata ndai ka approval ka kumbaga pau te na resources dobian kalau ada madu men sisi ai Friday jan me jadi mentang yang issue up yang official order juga gubernur dah kata gini samut kan bapol baru ba Tibor ada di family members juga UDF kilong no deserve bagi don hika right ban indok lah akan menentang right solusi tak berkata kan dia priority solusi karena for now ini partner kan okay lebih baru kau member dia kilong ka oh kalau bagi mak ban ayah berokok, pausai bagi sukia jadi berka crisis badan pokok kaum bagi orang bah mo, kadun ka dia banyak administration, nak kata kadau ki ayah full support, ya leadership jong bala tu bang kamu, kalau ayah kopi rusanan, yang apa appreciate dia ki,
Ika julung orang ba juga bagi situ nak bentaban bring back ika administration juga council hak konklat. Ki ai support. Jadi ika bagi solusi kalong ba. Ada kini kirang ba ki situ ba. Ya ka jingdon kam juga council nak bentaban ron itu pun ki normal exercise bari benda. Tendai imsutu ika surkar. Ba mensuah bagi don khatsan. Yang bakal agrit han. Dengan pip karit hangno berkahya hangno nomor khatsan dia ni across ya simple majority. Dia kat kumka rukom maju sia ke praktis dia don kam ban benni tanda ketimba instability. Hangno kodong instability. Kumba kalau menta bila bedon menta sa khatsan. Laban nong kan ri laban nong kan ni. Dia jusia kam di benni nak lengga surkar ban ong ba. Yo don instability. Anda jusia bagi ban stick ke rules ke. Terus kata ni, kau jangan sampai orang nom, nanti poi yang kat lain orang ketiga minority isi, dengan tangi kiu yang kat san kan kiu, tikin orang kumno. Tapi jika kita bersukya lang bersukya, bapol batai bot, bala kumno bagi nom interfere kan ni kat kamu jungi. Nama kat jungi kat di constitutional institutions tu, Amerika Merely Corporation, Merely State Corporation. Tapi jika kita stick baik je rules bagi kat, rukom nama bagi doni kat majority.